Hi friends, good afternoon everyone and welcome to the channel LS Hilla Vlog. तो कति को नवा तिकिन बुलारे आरो जतो को इnya YouTube channel LS Hilla Vlog पाटा से kon जतो को जोहार आसो को जतो को नापाय गया पे पसे आर आले सनम को नापाय गे मिना लिया तो कति को तिहिन तो 17 तारीख केना अप्रैल रिया तिहिन तिकिन बुलारे आले घरज रन को सपड़ाव कान तलेया बापला जम को चला मेनते आदो अंतर को सपड़ाव बड़ा कना नेल उचु बुनाई आदो नेहरिन दो हेदा जेमन वीडियो तबन मुचे दु पे नेल पुरो तबन ना जेमन ताला रे मिमिन बापला ओड़ा रे मिन एक्टिविटीज को आलोपे मिस तबन नो वीडियो नेल तेम जुदी पे कुसिया खान देखते हां लाइक तबन पे शेयर तबन पे कमेंट तबन पे आज जुदी नो चैनल रे जहां पे नवा खान दो देखते सब्सक्राइब तबन पे ना जेमन दाराय दिन रे आरो मज मज वीडियो नेल च दारे पे तो गति को इनके नेहरिन दो हेदा जेमन नो वीडियो तबन मुचे दु पे नेल पुरो तबन आरो ओनतर को सपड़ाव कान तलेया ku cerita minat pia asok kedai majiki minat pia ale ko majiki minat baralia ar bapla cala lagi te di adum dham ki makeup cala kada ado thragan makeup ko nyu buna sate hi makeup wa cerita jel ale pe unha comment le ku pe Hello me hai katiku hai Johan ungkap te adalah kelas todo makeup boleh sebut pe cerita ayo makeup Jom. bapla ngunyela cerita huyuk kana telah harho handagi punya paman nyampe gati ke doa lemon ha banaina bejar ke tanah kene ad bada kan ya hai ini ke ini para oleh ngate ado mun nyeret kan ya tidak ada nek huyuk kana jauh ayo deh, sampai. Nyurupan gemen. Gede lagi mana? Ini kita, mari ya malam.
baik. Saya seprap kan tarian nui. Gede jalan gede deh ho. Mualak ke juga. Jadi usir seprap ini nama kan kami nawa kami atau. Seprap tumpang nui lah sampai ku bilang tete atau awai gede ko regular seprap orang. Ini kita jalan gitu. Mereka tikar seprap ko lagi. Lalar ko ni pama. Gatiku noy finally hete gidale bapla ora mani di gadi khon le ferna ar nito do bapla ora le chala delabun chalao len gi jelka bapla kana chega ko bapla kan tabuna jel ko abun noy ma do bapla bas kana no bas te do lumti barit ko he kana Bengal khon latar boloy nale oi simon ehap lagi dok kena kasih kena
ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮ